gogo nogobile seluka sempondo vuma ndoda vuma esizweni sandla sombethe izulu nomhlaba Dr. Mshayiwezitha lona kundewa setolofiyeni eqonce eEastern Cape kade ngithi mina ngithi opposite to Masingatha ngikuzabe ekhuza uhlabe ngikahlabe kophondo phansi kuye nodaka wazini wena angazi kodwa mina ngimele ngithi inyanga ngempela inyanga yenza izinto inyanga ehlula yonke inkinga kodwa ngihlala nawe esigodlweni sithi ukuxoxa sithi ukucazulula ngoba yonke inkinga yomuntu ifuna isineke ifuna uzwelo ifuna ukuthi mina njengodokotela ngingene ehlangene zenkinga onayo noma ingxaki onayo kumanje ngiphansi ezansi komhlaba yalengana la ngaphe kwakhona kwasigadla senyama safela amazindaba zabantu siyakhulumisa hayi sukani madoda ngokuluma wenzeke dokotela wami lo umphathi wabaphathi umphathi wohlelo uyangizwa ngithini kumanje ngizokhanda ikhubalo lokugcina liphakama laphakama le ngisazokhipha ivideo specially lokuphakama suka specially lokuphakama soon as possible ngizoyikhupha lo lophakama nali ngizokulanda enjuleni ngizolanda enjuleni phakama lamaphakama wonke ofuna uphakama lo video yeza soon angayikhuphi edate ngithi soon as possible ngizoyikhupha lo video le Dr. Mshayiwezitha endaweni yethu sefleni ithi number yami njalo madoda engayilibali engayishi 067946957 angiphinde futhi 067946957 ngizolanda iphakama ivideo yeza le special lokuphakama ngiphethe iphakama elinzima ngqongqoshe ngithatha ungibeko thatha sambe awu madoda angikho lapho kodwa ngithi ivideo yeza soon yespecial yokuphakama ngiphethe iphakama lapha elinzima ngilanda phansi kwamhlabeni ngakwadokotela basho ngesulu bathi izibongo zenkosi asiqhe wena wazi siyabona #ayikho inkomo siyabona